I-problem ukuthi le ndoda u-government ngeke initshele lezi zinto ngoba that day initshela lezi zinto ngeniphinde nithembele kuyona nozithemba nina. So Motivation Vibes in ngiphinde ngibingelele kusase uye Umduduzi Shabangu. Siphinde futhi sibonga ukuthi sihlangane ngalesi sikhathi. Ngithi nje ake ngizokhumbuza abantu, this is just a reminder. Kahle this is just a reminder kubantu bebonke. Ngizobakhumbuza ukuthi into engiyinotisayo nengiyibonayo ukuthi abantu abaningi is either maybe bakhohliwe or maybe abazi vele, that's why ngizele ukuthi ngizokhuluma this message, or maybe abantu bayalazi iqiniso ukuthi nje they've just decided ukuthi babe ignorant. Kusengenzeka into efana naleyo angazi, but kimina kufika I feel like ukuthi people bayalazi iqiniso, it's only that nje phela bafuna mhlawumbe ukuthi baphinde bakhunjuzwe. So ngithi ngizokhumbuza abantu ukuthi yabona njengoba sonke sikhona sikulelizwe eliwumhlaba, siqhamuka lapha esiqhamuka khona. Wonke umuntu mangabe ezalwa nje uzalwa uqhamuka somewhere. Athi uma ngabe sezaliwe kulomhlaba phile after some time futhi aphinde ahambe aye somewhere. But njengoba sikhona ke nje size la emhlabeni sizalelwe kulomhlaba, ngithi angizokhumbuza abantu ukuthi sinama message esithunywe wona. Wonke umuntu uthunyiwe une message ayiphathisiwe, sathi size emhlabeni sasiphathiswe ama message. Akekho umuntu ovele nje weza emhlabeni just for the sake ukuthi eze nje emhlabeni mhlawumbe azogcwalisa isibalo inamba yabantu abaphila emhlabeni. No, akekho nanoyedwa umuntu onjalo. Sonke size la emhlabeni for a purpose, nakhona leyo purpose i message esiyithunyiweyo. Mangabe ngikhuluma ngemessage angikhulumi njengoba ungizwa ngikhuluma imessage, but angikhulumi kuwo wonke umuntu ukuthi une message efana nale ekhulunywayo, but ngithi nje angivele ngenze kube ukuthi wonke umuntu une message because vele sonke siphathisiwe. So ngithi angivele ngigroupe yonke lento ngiyifake egameni elilodwa lokuthi sonke siphathisiwe i-message, but abanye i-message abaphathiswe yona kusiyona yokuzokhuluma something but yokuzokwenza something. So wonke umuntu is either uzokhuluma something or uzokwenza something. Sonke siphathisiwe, sonke sine message, sonke sine mandate. Selana nje emhlabeni ukuthi nje some of us sidinga ukuthi siphinde sikhunjuzwe izinto ezithile mhlawumbe sesizikhohliwe. That's why ke manje kudinga ukuthi kube na somebody who will come out aphinde futhi asikhumbuze ukuthi thina singobani, sinezinto esiphathisiweyo. Inkinga nje ekhona ukuthi siyasaba ukuthi sizikhuluma lezi zinto esiphathiwe noma sizenze. Siyasaba ukuthi sizenze lezi zinto ngoba sisaba ukuthi abantu bazothini. Ukhumbule phela asiphathiswanga into eyi-one, that's why singafani. Omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni une fingerprint yakhe. Ama fingerprint ethu awafani. Lokho nje kukodwa it's a sign ukuthi sonke siphathiswe i-message ethile, but ama message akhona awafani. Manje eyami message uma ngabe mina ngiyiphathisiwe, kungenzeka ukuthi ithi wena uma ngabe uqala ukudibana nayo ube surprised ukuthi lo muntu lo ukhuluma ngani, lo muntu lona ayenzayo, because vele angiphathiswanga into efana neyakho. Abantu abaningi basaba izinto ezifana nalezo, baphathisiwe. Abanye bayalazi iqiniso ukuthi nje basaba ukukhipha ama fingerprint abo noma i blueprint yakho umuntu asabe nje ukuyikhipha. Dazini ngisaba ukuthi izwe lizothina, abantu bazongihleka if ngenza ngalolu hlobo, and all those things zama what if ziba khona, what if I fail mhlambe yonke lonto leyo. But sonke siphathisiwe, and futhi akekho umuntu ophathiswe into efailayo. Akekho umuntu ongathuma ama messengers somewhere
ewathuma nje ama-message ama-failure kuphela, or omunye amthume something success, omunye amthume something failure. Fortunately lento engikhuluma izosounda like mhlawumbe I'm preaching. I'm not preaching, but I'm motivating. Yeah, lento why ngithi izosounda like I'm preaching, because ngizofaka noNkulunkulu la ukuthi uNkulunkulu angeke abanye abantu abafave abanye angabafave. neBhayibheli lize liyasho lithi uNkulunkulu akayi ngobuso bomuntu. It means kuyena sonke siyinto eyiwani. Wabona ngani uthi sonke siyinto eyiwani? Wabona ukuthi uma ngabe lini izulu linela wonke umuntu. Wabona ukuthi uma ngabe lishisa ilanga lishisa wonke umuntu. Uma ngabe kunesiphepho, isiphepho sikhona for wonke umuntu. Uma kunesomiso, isomiso sikhona for wonke umuntu. uNkulunkulu akayi ngobuso bomuntu, akana favor, usithanda sonke ngendlela efanayo. If then that is the case, it shows ukuthi uNkulunkulu sonke usiphathise ama-messages ayimpumelelo, ayi-success. The only different ukuthi abanye bawabelievile ama-message abaphathiswe wona. That's why sazi ngabo, that's why siyazi siyafisa lempilo yabo. We envy them so much ngoba bona manje bathu mangabe bediscover ama-message abawaphathiswe wona, bathi no ways angikwazi ukuthola nale message, but ngiyahamba ngiyoyideliver la kumele ngiyideliver khona. Into eyenza ngikhulume ngalolu hlobo ukuthi nginewari kakhulu, especially thina abantu abamnyama. That's why ama-motivations ami futhi ngithanda ukuthi ngivele ngikhulume ngelanguage yethu thina bodaki. Nginewari kakhulu ngathi thina abantu abamnyama, because most of the time ithina sihlupheka kakhulu, and most of the time futhi especially i-youth iyona esafara kakhulu these days. Abantu balahlekelwe ithemba, abantu abana hope for tomorrow. Abantu bathembe just one man or government, ukuthi maybe government uyoshintsha izinto one day, izinto zolunga one day. Ake ngikuxoxele nali iqiniso elibabayo nelibhlungu, ugovernment ngeke aze ashintshe lutho one day. Kuphela ugovernment uyobe lokhu enezithembiso ezimnandi ngaso sonke isikhathi. Yabona le nto ugovernment mangabe uthi uthembe yona ukuthi one day uyoyishintsha impilo yakhe ibe something wonderful, let me tell you something, soze lokho kwenzeke, but yena kuphela uyozama nje ukubalansisa i-equation. Yabona ukuthi kungabonakala ukuthi somehow unamanga, angifuni ukuthi unamanga, but somehow unamanga. Uyozama ukubalansisa, kube nezinto azidelivayo, kube nezinto futhi ayiholder back, ngoba uma ngabe engasenza sibe right sonke lento de ugovernment ngikuxoxele sonke nje mangavela senze sibe right, then ngeke sisathembela kuyena ngoba sobe sesi right. So manje ngaso sonke isikhathi lento de ugovernment ngiyakuhlebela la ifuna ukuthi each and every time sihlezi sinethemba kuye, sihlezi sincike kuye, and manje lokhu kuza kwenza kufanele alokhe sithi nje kancane, alokhe sithi nje sikwazi just nje ukuthi sikwazi ukuphefumula kuphela, but uNkulunkulu akazange adala abantu ukuthi ba just nje bazophila ukuthi baphefumule kuphela emhlabeni. Wadala abantu, wabanikeza. uNkulunkulu wasithuma with a purpose la emhlabeni. Ayengixoxele, so ifuna imisebenzi kuhle siyithole, abanye bethu ngeke baze bayithole, abanye bayoyithola iphindi iphele imisebenzi. Yabona nje leso stress semsebenzi, imisebenzi ayikho, yabona kube nepoverty and stuff, yabo. So uNkulunkulu wayibuka lento, wabona ukuthi njengoba nginithume emhlabeni kune possibility ukuthi kusengaba nendlala emhlabeni. Wasethi anganithumi kuphela ukuthi niyosebenza, but each and every person angimthume ahambe nepackage, should abe na something ukuthi makuthiwa imisebenzi iphelile umuntu bese khipha emgodleni wakhe. Yabona la ngaphakathi kuwena unomgodlo othile, lokho kufanele ukukhipha. Iproblem ukuthi sisaba ukukhipha lezi zinto, iproblem ukuthi sinama excuses kakhulu. That's why ngithi I think abanye bethu hayi ukuthi ngiyaba reminder, bayalazi iqiniso, just ukuthi nje they've got that fear. Abanye ke nje they've just decided ukuthi bavele babe ignorant.
khona lo mgodlo kufanele sikhiphe kuona sonke ukuze sizokwazi ukuthi siphile. uNkulunkulu wayengeke nje asilethe emhlabeni ukuthi go out there nophile emhlabeni nihlupheke nibe kube ipoverty nilambe nife indlala, kodwa wathi hambani nemhlabeni uma ngabe noba nefaith nithembe lezi zinto enginiphathise zona. Lezi zinto enginiphathise zona zizokusiza nina kuphela ngoba vele zizokusiza. Yabona lento engaphakathi kweni izokusiza kakhulu, but ayizokusiza wena kuphela kodwa iyosiza even nabanye abantu the time bona bengakayitholi ukuthi bangobani, then bayosizakala wena ngalokhu osukutholile ngokwakho. And the minute nabo sebesizakele bayithola ukuthi bangobani nabo besebenza ngokwabo. Yazi nginokusho ngithi if like ngiyimi njengomduduzi kanjena ukube there was someone owayelokhu eyikhuluma lento the time ngisakhula elokhu eyikhuluma lento, I'm sure life yami kule stage ekuyona ngaba yikho ngabi kwesinye stage, but thina abantu abamnyama sishoda ngabantu abazokhuluma amazwi asigqugqumezelayo to do something ukuthi yazi nekhipha lento engaphakathi kwena. Musukusaba abantu, musukusaba ukuthi abantu bazothi yahlanya. If abantu usaba ukuthi bazothi yahlanya, mina ngithi ke vele uhlanye once ngoba vele uyabona the minute u accept ukuthi awuthi ngivele ngihlanyeke once, bathi bethi ngiyahlanya ngibe vele ngisho ngithi vele ngiyahlanya, but after some time ngoba lento ayenzayo ayifani neyabo. Ukube beyifana neyabo bebeyosheshe bayi-understand, kodwa manje ngoba ayifani neyabo that's why bengeke bayi-understand, that's why bezothi uyahlanya, kodwa emva kwesikhathi bazothi no man lo muntu wayengahlanya, sasicabanga ukuthi uyahlanya kahle kahle lo muntu lento ayeyikhuluma yayiqiniso, lo muntu lento ayenzayo niyayibona ukuthi sihambe yafika kuphi. Bebona ini? Bebona lento yalo muntu abebecabanga ukuthi uyahlanya. Ngithi ngizonikhumbuza yazini, I'm just reminding you ukuthi you've got something. Ungayiluzi hope elifini, ungaluzi faith. Asikho nesidingo sokuthi umuntu azibulale. Yazi iyouth man ingene eyintweni ezimbi ezibhlungu, iyouth esivele yayinikela kwizinto ngoba inalento yokuthi youth ithi I've got nothing to do, angazi ngenzani, so kuze ngichithe isikhathi sengivele ngiyinikele kuma drugs, ngiyinikele kwi-alcohol, ngiyinikele kuzo zonke lezi zinto ezi out of hand. Ingoba bacabanga ukuthi ayikho into abangayenza. Yazini zikhona izinto abangazenza, bashode nga somebody ozobatshela ukuthi ngaphakathi kunina ninezinto eningazenza and lezo zinto lezo zosiza nina isize nabanye. Bashode ngomuntu ozobatshela ukuthi lezi zinto zikhona ngaphakathi kunina, inina futhi enozi activate, inina eniphethukiye. I-problem ukuthi le ndoda u-government ngeke initshele lezi zinto ngoba that day initshela lezi zinto ngeniphinde nithembele kuyona nozithemba nina. So mina ngifuna abantu abazozithemba bona, bangathembi omunye umuntu. Unganciki na ku-government, unganciki na kunoma ngabe ubani, kodwa ncika kuwena. You've got something ngaphakathi kwena, une-potential akakapheli ngawe. Wena nje ubusucabanga ukuthi kuphelile, futhi akukho late. Ungazuza ucabanga ukuthi yo ngiyamuzwa yena yakhuluma iyayibeka but sekulate. Ake ngixoxele, akukho late, it's never too late. As long as usaphila, as long as usaphefumula, usasene potential, usengayishintsha impilo yakho, usengayishintsha impilo yabantwana bakho, usengayishintsha impilo yabantu abaseduzane nawe nabakude nawe, provided you are willing. But yonke lento engiyikhulumayo it's up to wena ukuthi I believe noma we believe in it, but ngaphakathi kwena yo there's something, unenye potential, uzela emhlabeni, you've got a message and leyo message angazi uyideliver nini, but ngizothi mina futhi the sooner the better deliver that message. Don't waste time. The time kahle kahle is now. The time is now. La impela kusabheda khona, la uthi khona engisalinde isikhathi esithile, ungasilindi leso soze size sifike. The time is now. Deliver that message. The world is waiting for wena ukuzwa ukuthi what kind of a message oyiphethe. And ngithi mina that message ngenza kuba akusiyinkulumo but maybe it's your action. Kunento kufanele ngabe uyayenza. The world is waiting for you. Kunezinto ezintshe ngabe ziyaqala, kunezinto engabe zimangaza abantu eziqhamuka nabantu, but abantu bayasaba uqala lezo zinto ngoba abantu basaba ukuthi abantu bazothini. Igama lami ngumduduzi ngwakwaShabangu, ngizothi bengizokukhumbuza. This is just a reminder.
una something kuwena, kune potential kuwena. You are not here by mistake, but you are here for a purpose, une message. When are you going to deliver that message? Motivation Vibes in each and every Monday ku YouTube. Lalela, please usubscribe, usibheke ku YouTube, ucommente, ulike. Thank you once again ukuthi uyibukele until uzozofikela, and thank you ukuthi you are motivated. Ake ngizwe kuwena ukuthi uthini. Lalela, Motivation Vibes in, signing out.